Mu gace ka Kare mu mujyi wa Dallas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tuhasanze iduka ryahawe izina ry'Akabanga International. Namwe mu magambo aryanditseho ari mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Ukinjira muri iri duka wakirwa na Murorunkwere Rose wimukiye muri Amerika avuye mu karere ka Rubavu. Dufite ifu ya kinazi, tukagira icyayi, ikawa ya maraba, ifu y'uburo, ifu y'amasaka, ifu y'amamera, amavuta y'inka. Ayo mavuta y'inka nayahe? Ni namwe twitaga ibirunge ahari. Ibirunge bya bindi bateka mu biryo. Ariko se ikintu ubona abanyarwanda bakunze cyane muri ibi ni iki? Hari agasenda twibagiwe kandi niko bakunda cyane. Aka gasenda kitwa Kabanga. Se baragakunda kandi si abanyarwanda gusa bagakunda. N'abanyamahanga bose baza hano kugashaka. Ndabona kanahenda. Nakeza karigura. Amadolari 9. Amadolari 9 ahubwo kanabuze. Iyi fu rero iva ikinazi se ntuzi ko ari mu Ruhango. Iyi ngiyi uretse urwo rusenda yemeza ko nta rundi biba binahanganye muri iryo duka. Ubugari bwo mu Ruhango nabwo ngo nibwo abakiriya baba bashaka kurusha ubuturuka mu bindi bihugu. Hari ifu hano iyi ngiyi nayo ni y'ubugari, ni y'Abanyafurika bo muri West Africa. Mfite yitwa ngo ni yamu, ni ifu y'ibikoro. Izi zose ni ifu z'Abanyamerika barya. Hari ifu y'umuceri nayo barayirya. Ibyo rero izo fu nakwerekaga zose nta nimwe iruta iyi ngiyi ya kinazi. Ubwo rero n'Abanyafurika bandi bose iyo mbese ubugari bwo mu Ruhango no muri Amerika n'ubugari bwo mu Ruhango bwaratsinze da. Murorunkwere n'abanyarwanda bagana iduka rye bemeza ko ririmo kubafasha kubona ibisubizo ku kibazo bajyaga bahura nacyo cyo kutabasha kubona ibiribwa bituruka iwabo. Hano muri ntara yacu ya Texas iri guturwa cyane n'abanyarwanda. Hari abanyarwanda benshi bava mu yandi maeta bakaza hano. Ibyo rero nabyo biri mu mpamvu zituma bakenera kurya ibiryo by'iwacu. Ugasanga abantu benshi b'iwacu bagize ikibazo cyo kubibona. Ndatekereza ndavuga nti ibi bintu wajya abibegereza hafi ko kubibona birabagora. Nanjye ubwanjye byarangoraga kandi mbikunda. Ugategereza igihe umuntu azagira mu Rwanda ngo bimutume ntabwo biba byoroshye. Ntuye ku minota 45 y'ahangaha muri uyu mujyi. Ni umujyi munini cyane ariko tuza guhahira hano tugatwara urwo rugendo rwose kugira ngo tubone ibintu by'iwacu. Bakoze cyane. Cyokora nubwo bimeze gutyo Murorunkwere avuga ko hakiri imbogamizi zibangamira kugeza ibi bicuruzwa muri Amerika. Babijyana kubiranguza aha muri Amerika bakiri bake.